برنامه جنگه سلاو ریس ام ایرو لجیه کی تایبت لقرجداغنن سینور رها و آمده هر وها نزدیک مردینه جی افدر جیه کی تایبت اج با کردستانیان ام ایرو برنامه کی جیه رنگ لودره چکن جنگه دست بید که لناو اردنگاریان دا هم تشگرتنا خوازایی هیا اما هم مرد دکاره لهر جی بجی هیا لدچیه بهیبت دا جی هیا لدشتان جی هیا هر وحال جی زناری جی هیا او چنه تلک گر زاگن تومن زمان کردی دا لیتراتورا زمان کردی دا بگلک شویان تینه پینا سکری وکی تپک مرد دکاره دیسا پینا سبی که لقرجداغ جی وسا گلک هنه مرد کاره بچه تپیکن آنگو تلین سر بخونه تایبت جیه کو زیده دارو برتنه دشت بن لورجی تپیکه کی آنگو مرد کاره وکی گرب بناو بکه جبو و داره گره کی سر بخول ور هیه اف جی بتقینا چیای قرجداغه را لوی داره جی تقین چه بویه او اف هاوردورا و داره جی همو بکورین رشت بازالت هاوردور تجه بویه لور نها وکی ودبینن رشاهیه کی وکی تانیه قرب یا لور جخوا ناوی قرجداغ دی قربونا شوتاندن تی لور اف کور همو کورا بغره کورا هوره وکی خیچه اف کور بتقین را همو کنکنی بیه ev hurkin ge usal derdore neji hemu kum bune weki nane kunik marv kara penasap ke weki nan gava dav serseli ev kunte da çedibin minat da hava begirtin evji bitaqina çiyara ev şekil hatiye girtin weki megot dinav erdnigariye da şekil girtine şewe tarzın usa bir rengi bir rengi weki gir gerek cihan le her dere hene liverji gireki serbxoy ku liver herema qarajdağe evji bitaqine ra liver hawrdor hemu reş buye kevren reş bazalt belav bune eme le hawrdora vi giri pekatayn xwazayen ku bitaqine ra çebune çehene eme yek biyek jwara ve bejin jinge dedome مگوت یا ev kevren ve deri bişavat ra hemu kun bune bifkirin kevir weki tani li evenine yani beji deste marv falan eve bike tani bike na li tani ev şekil girtiye husam eğer mümkün benim nezik jinişan bidin weki udbinin kun kuni biye evji pir sivikeji yani biye weki imkara bir pakhir وکی خرافه جبو ویجی وکی نمونه ام ویاج بگیرن جبو کلکسیون آخر
لورجی دیسا کبره کی وسان بالکش من دیت اوجی به تقین را چه بویه وکی مرو هویر بکه و خیچکان باوجه ناو هویر و کبران باوجه ناو هویر هم تو دا گچ بونه وسان بونه وک پرچین پیوه اوجی تایبتمندیه کی تقینه دما تقین چه دبه آخ به کبر به زنار به فرق ناکه یعنی همو دحله لوراجی اف تشگرتن جغینی تقینه چیه نپیکانه چه ببه یعنی اف انسان جی نکاره چه که فابریکا جی نکاره و تو هز نکاره انجاق معروف کاره بجه به تقینه کی خوزایی چیایی اف تشت ممکن بچه به براستی جی گلک بالکشه یعنی وکی معروف به طایبت تشته کی وصل چه که اف جی مخواست وستام کرتاسی جواره بس بکن نها مجدیاره افت گره داره ام دا که بخوره اینکه عالی او چخوره متوره کولور به تقینی را چه بونه نها برپال دا از داد کهوم کهورین کو لحاوردور بلاف بونه براستی دوی قیامه دا جی یعنی گلکن روشونه وی درج گلک زحمته و سامه حول بدن دا کهوین جهر معرف شخصیت ناف خزای دادگره اقواسا رنگ جدا جید بینه هر چندی وی داره چیای تقینی بجی لی تن رنگ رش نا رنگ دجی معرف راسته یعنی اف تشتکی نمونهیه براستیج اف نمونهیه 3-4 رنگ تشایی که بالکش کرتیه براستیج بالا مکشان لور insanın eve kirne dora ve çukure ango çale hinki divar jî kevir dane ser ev divar kine veke divarê hewşê ji ber ku ev şekil girtina ve derê bêtir dîtbarî xweş be li vê derê çalên bi vî rengî yên ku bi teqînê re çêbûne wekî çixûrên meteor ji wan re dibêjin gelek hene bi qasî 6-7 hevan li vir hema li aliyê em kar bêjin başur rojelatê girêvê derê çêbûne bi rastî meriv dema lê mezet ke wekî geliyekî kûr çi zanim yani wekî çiyayekî bi heybet li vir derketiye ew jî bi teqînê re ev şekil hatiye girtin tabii di hundirê van çalan da hin taybetmendiyên dijî henin yên xwezayî ez ê niha daxilê hundirê çalekî bibim û dîtbariyên wê derê jî ez ê ji we re yek bi yek rave bikim.
نهاجی از داخل چاله کی بوم اف چال راستی جی گلک بالکشه طبعی از دما دکمم ناف خوزای دا چه رنگ هست چه خوشینه کبن از کاروم از همون بگرم گل خواه لین ها دو کبرین انسان تشکرتی دوی چاله دا مدید اف چال وکی چاو بیجم مرو بیره کی بکوله و پشت روی بیره بختمینه یعنی تشکرتن اوی نها بوی رنگیه او تقینا کوچه بیه جبر کو وکی ام بشبینن آوه او تقین او آگر کور نابر اون والا مانه خلشک مانه جبر ویجی بنه وان چخوران جی بجی کور تجکرنه بنه وان والا نه یعنی وسان ام بجو وکی آخ تجبه به فتساندین نا ذکرین مثلا چالو چخوره وان قلشکی وان شاغوره وان گلک تدا هنه لو راجی وکی جنگهی جبو گلک آجالن نوا خوزای جی مرد کاره بیجه اف در وکی جنگه هوانه از اینها قاسک درباسی عالیه جی کلوه داری وکی شکفتن مزن جی هاتنه چکرن از درباسی وی داری جی ببم هینکه از دوی چارچوبه دا بس او آجالن کلوان درانا دجین از جوارا بکم دناوا وی چاله دا هن دارن خوزایی جی یعنی وکی تعوکان لوی دار تعوکان وصاب خاصی نده داران هنه هر وها هجیر زی هیا لور دناوا وی چاله دا طبی دناوا خوزایی دا هن دار هنه هن فیکین خوزایی هنه لگور عرنگاری اوجی درتن ام بیج داره که دناوا وان کوران دا دناوا وی آخه دا نپیکانه شیم ببه لو راجی تعوک جدیه وسا حس دکه جدیه کور جدیه شوات به جیش بو تعوکه وجبو هجیره نه و یا حتی بوجه کی هی جبو داره هجیره تگوتن وکی نفر جد بجن وکی تل اجاقا ما داره هجیره دانی یعنی دوی چارچوبه دا لوی دریجی تماشوانن هجا وکی ود بینن لور امکاره بیش وکه سپارتگه هکی وکه دشبی کدره ماره کاره بیش دشبه برخلینا لجه دشبه کمر آری درسمه یعنی جیه کی بالکشه براستی اف جی او تقینا کو بدجواری چه بویه لور زنارن کو زیده دجوارن او به هوا آسمانه او زیده بلاو نبونه الهاوردوره تشایی که وسا بالکش زیگرتیه وکی جب آلیه پاشه و ام بیش شکفت داجی شکفت خوازایی لور جی وکی مرف ام بیشن کوران به کامیونه کی والا بکن وسان اوه بیه او جی بخوازایی چه بویه لور هن حیوانن نوا خوازایی یین کو وکی سپارتگه جی بکارتینه جبر کو لوه داره زیده انسان جی ناجین وکی مرم دکاره بجه یعنی جی جنگه ها انسان لور بهتر شکلکی اردگاریه شکلکی خوزایی و جبو هن آجال ناو خوزایی وکی جنگهیه امکاره بیجن جبر کو خرج داخ زیده حیوان جته خودی کرل لور گر گلک هنه مر کاره بجه وکی جنگه ها گرانه وکی جنگه ها روویانه هر وها لوی داره کیو گلکن دبکو ام قاسک شون در راست او قاقبو بونا وانجی بین که لور گلک هنه جیه کی وسان بالکشه ود بینه یعنی لور مرف دکاره بیجه بلکی بقاسی پیسات هب حیوان جی مرف دکاره لور بکن مخل جیه کی وسان یعنی ج اوه جی مرف دکاره خواب پارزه ج سرمایه جی بکاره پارزه ج باران جی مرف دکاره پارزه جیه کی وسان رنگین و بنگین جخواه لور کوچرین کلوه داره حیوانان ام بجن خودیت کد گرینن لور
وکی خوا سپارت نلور آگر جی کرنه خوا گرم جی کرنه جیه کی بالکیش مرو گوا دندره و چاله ده مرو بیشه خی تدنا و چیایی کی به هیبت دایی تدنا و خوازایی کی به هیبت دایی لی تمام مرو چاله درد که و جور وکی مگوت یا هرمه کی اردنگاریه کی وسان کرتکو مسیلم پجوگ هنه تله پجوگ هنه وسان فتلو متلویه اما آنا دیسا در که و جور هن لوان چالکن دنجی اما بگره کالوان درانا اما چافدریه خواه بکن چه بویه چه قومیه اما جواره یک به یک راوه بکن اندره و شکفت لور حیوان شکا بجی بونه بلیه پشکل وانجی هنه قرج داخ کردستان مرو کاره بیجه جدیم بجارته جیه کیه تایبتمندی قرج داخ ازی اوه هم سه باجار کردستان هین مزن وکی رها آمد و مردینه جبوان هر سی جانزی نزیگه لوراجی مرد دکاره بیجه قرج داغ هریمه کی تایبتش بو کردستانیان تایبتش بو باکوریان ام جی وکی اکیبا جنگه هی جی وارن خواه بوی رنگی ام دیگرن ام جوارا دنیشان از هیوید کم تشتین کو ام پی بحث دکن دلی ویجی تی ات خوازم این کی وردا از تشتی کی بالا مکشاند yani dibe ev insanekî ji deyne li vir lê dibe ku xwezayî jî çêbibe wekî jîngeha çûkên çînixro bibexşî çûkên qijdok çînixro di daran da çê dike kutkutok ev qijdok divan qelşikên wisa da çê dikin ji ber ku ji kevirê hez dike qerejdağê براستی جیانا انسان و داره بگومان زور زحمتین خو هیه چونکه اردنگاریا و داره زیاده دارو برتنن چرجی جبر کو تقینی هرم چرزی زیاده نه لیدی ساجیل وان درانه وکی زوزان بکارتینن هرما قرجداغه لوراجی جین وکی وی رنگی شکفتن به وی رنگی جی جبو اوه کو ام بجن سوالان خودید که حیوانان خودید کن وکی جی سپارتنی جی مرد کارا پیناسا بی که هم هینک واندرانا و هم جی مرد کارا بیشه یعنی اوه یعنی گرمن یعنی دگورا دم سالی جی مرد کارا پیناسا بی که ام هیدی جور درکبن که ام بنیرن هلا هاوردور ام راسته چی بین تماشاوانن هجاوه کی ود بینن لور اف گری هیبت لور هیا مرد دمالی مزد که مرد بجه بلکی کور قطنه همی آخه وسا بیرنگه شخوته دا دارجی دار مازی دراتنه لی دمال جیری مرد مزد که چالا کی وسان بی سرو بنی با آوه کی چاو بجم یعنی مرد راستی نکاره اف پیناسب که چونکی وی گری او وی چاله زیده اوه هفننن چونکی لوی درین ها جی از لیم آخ قطنه لور جی همو آخه لورا جی اف گوه که جون ببه یعنی مینا عرض جون ببه تیدا ام بیجن او کفرو او بچخواره لی پشتی تقین اف تشتی چه بویه که تقین چه بویه اول تقیه پشت را جون بیه
لوراجی وسان تشکی بالکش کرتیه لورجی وکی پرچه بی از اینها هنکی دربا سوی درجی ببم و جی اینها از لیمه هنکی وی آلی دا ام کاربن اوه بکن بنیرن لور yani mina merv ev kevre bike nava rûn biqijlîne ka binêrin çi şekil girtiye yani ev kevre viyan ne goşte ne hevîre binêrin hemû weke zixt çê bûne têda yani bi rastî jî merv li hemberê pêkateyên xwezayî merv matmayî dimîne fikirin wekî hemû رنگ آخه رنگ کفره گورک چه بویه سورنگی چه بویه سپی چه بویه رش چه بویه قهوه‌ای چه بویه وکی تعتان میجه یجی راستی جی yani مرد کاره بیا وکش سرجاده جی بکار بینه تشتکی سر راخه بالکشه tabi lüver jibili veji yani tane evninin van kevre ve deri hemu ev renk girtine birasti yani merv hayri dimine yani bifikri veki evi veki masaya ki satrancı kışıki cuda usa şekil girtiye veki hasbe san veki kalebe veki vezir be usan teşeki balkeş از باور دکم جیه کو وکی کارگهن به وی رنگی بزن من اف کفرین به وی رنگی لوی داره هنه اوه راستقین ورن وان کفران ببن براستی گلک کفرین هیجانه وانه وسان مرو به ساعت انجیلی مزه که مرو تیر نابه çünkü gelek şekil tedane veki çizanım مرد کاره بشبینه deveki veki marud şvine karwanan jî wisan min tene got veki kişikê lê gelek şekil tê de hene veki li vir veki qeleye rê wale marud dibêje qewê wek bajarekî wisan bajarekî serbixwe bi rastî jî balkêş e ev rêya ku niha ez têda dimeşim rêya ku mer têda tê ciyê teqînê taybet aktivîstên ku têne vê derê bi bisikletan vê rê bikartînin zêde erebe tercih nakin yani bi bisikletan tên hinkî spor jî dikin bu bonê ciyekî balkêş e em wekî ekîba jîngehê hatin vê derê me xwest ev çixûrên ku li vir bi teqînê çêbûn û hawirdora vê derê teşegirtina vê derê li vir çi qewmê li vir dîtbarî me re çi dibîne me yek bi yek ji we re rave kir em bawer dikin kesên ku di nav we de temaşe li me kirin dem û çaxa wan çêbe derfetên wan çêbe ew cî dikare bên serdana vê derê bikin ev der welatê me ye lazim e em bidin nasîn hebî kevra me be axa me be xîçekî be çiyayekî tilîk be darekî be deviyekî be her çi hebe li ser erdnîgariya me ciyê ku em dikaribin biçin em dikaribin keşanê bikin em çi wan derana ji we re pêşkeş dikin em bawer dikin tiştên ku em didin hev jî kerî we jî tê em ê hewl bidin hefta bêl jîngehekî din dîsa derkev pêşberî we heta wê demê hayîş xwebin silav û rêz